Dreaming of a high-paying career as a pilot or flight attendant, meet Royal Concord Aviation experts on 8 June at M Crown Hotel Shillong from 10 a.m. to 5 p.m. Book your slot now and call 720-479-8777. Katdu kat nisngi hadian ke Jingmi no Dr. Gemino Mautho naka United Democratic Party UDP nakaliang ke parti haka santere ujeliu arhaja arpusan kala penlong ke Jingyalang hapo ke office traikam ke badan ha Bomfile Road Shillong banyak kran halor ke ni ke mat nalor kiwe pat kiman. Habakran sikilat pathai kubor hadian ke Jingyalang nakaliang uba Tito Starwell Khan working president ulaong watla kalong ke basngosi Henry hadian ke Jingyamir jengmut ke parti kala syemya karai ban pediang ya ka city e no kam jong Dr. Gemino Mautho na ke parti bat ban penpau bakam dei kanu ke daw Henry ke dehi ke rai shimet jong u. Nalor kita ulaong ru bahakabit day bat kusyuki General Secretary kila dan lupa Henry ungot ki Secretary bat komta ke parti kan sajit uway na pedang jongki ban bat shipor ya kani kakam. Haka jingya kendu ke jungi kumka core committee tasni ke ba ningkong ke agenda kalong ba kalian presiden amara ke city jong ke jing in okam jong General Secretary jungi ba Gemino Mautho. Dia bai labu apa ke Jingyalang nak kalian ke jong kidkhot baro ki bingidan penpau ke semua kendet songsi kenrai andin bagi laya tai ba na ki babun kiliang bat nila suktu ru ida ji pensai nak kalian ke presiden di balaya kendu pramarwe bagi mulai kendu dan ke meeting bat Gemino tinggi laya rai ban pedang ya ka city in okam jong Bat dia kini kerja, insya pentip isi ke bangsa long ke apa yang tadi kita benar. Kau ini lah ayah keren lu, ia kata kebentan dari namar ba nakaliang jong Dr. Gemino ila penpau hai ba met ba bat kumju hakikat tu kat ningut ki MLA ba inumla syu pan reconsider ya stand ke jong dia nakaliang ke meeting ila apa yang kat pun kajing itu yang presiden ni kalau ba kamdan ni kalau lu kata apa sulong ni kata shibat ke sini dia CEO kadon gawe ke ba ke benta ke ba khamha na ke benta jong hadin bila ino kumbu brief ke parti de ban ong kata ke ban dan kan dulu ke jing bom stu jimun ne kata bai dan jing bom ya hun ya ka komite kam ke parti le ya kata kam sumdan kum kata pi gawe kalau ba ka hukum trikam jong parti kalau ba yang mentai namar ba kidan ki rumut sekretari ki pemerintah jong ka parti te ngilai bon presiden banjir we na ki sekretari jong na ki rumut ban shifti kum sekretari ba sipor na bantaban tanya kam jong ka parti obviously kadega jindo ka background namar ba ladon slam ka parti nadu bai join ningkong ke parti bat ila bat hukum General Secretary labun snem bat ilap ke cintrikam ke jong ikung General Secretary kalong ke penhuni ke parti bro bawe kadon ni kata cintu ten rewat la kataru ni nakalian ke parti ni don dah umui pat ni hapan pedang ke ba Habatin pej bahagi ki shop ke shop plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya